Mthandeni SK ke lapha ke sevele wabhutshuza isihloko se-album ke ezokuphuma ke emcimbini omkhulu ke wase Newcastle. Iyenza i-albhamu entsha ingasho ujaho kodwa ngizokutshela date sebengakona. Into eyenziwa umthandeni ke abantu abaningi ke bahlaba umxhwele njengoba ke eveze ukuthi ke ihashi ke lomjaho i-album yakhe ke entsha eza okungukusho ke ukuthi ke isona sihloko lesi ke esikholwa ukuthi ke sizobonakala ke kule album. Ke abantu abaningi ke lento einkundleni zokuxhumana ke balokhu baphawulile ngayo ke kakhulukazi ke abangabalandeli bakhe ke njengoba ke lo msebenzi ke bawulinde ngamehla abomvu. Sikhumbule ke mesikhuluma ke ngonyaka oyidlulile ke lapha ke wagcina ke ngayikhipha nge-album kodwa ke wazenza ke ingoma ke esithi ke mazibe ke isithupha ke lapha ke ngoba waqala wakhipha 4 waselandela ke ngembili ke okwaba iDubai ke nale ahamba nayo ke umphako imbongi ke yasemtubaduba. Asazi ke bafethu ke ukuthi yozala nkomo thina sisiqiniseko esemedia ke sikuthatha sekubeka njengoba kunjalo ke kuthiwa ke ihashi ke lomjaho liyeza na kanjani ke okuwumsebenzi ke okukhomba ukuthi ke usuready lo. Sikhumbule nedande July ke iyeza ke nayo lapha ke insimbi ke zalo msebenzi umthandeni ke ahlezi ke azenza unyaka nonyaka. Sazi ke lento uzoyimisa kanjani ke kodwa ke ngokubheka nokubukanisa ke izinto ke njengoba ke silazi ke iqhawe ke enomthandeni ke umfoko amanqele ke kungenzeka le album ke iphume la emva koJuly kuya kuOctober. Asazi bafethu kuthini okwakuphawula asidibane kwezinye.